Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, kas kuma Hong Kong. Siyak ni Manong Joe, Siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpiping nate, tay nga Ilocano. Exciting karupa! Okay, good afternoon everyone. It's the last day abo iti bulan iti Agosto. Yan, kalkalpas mo ti panagkasangay ni John Mark. It's August 31 and ito na bigat po kaya syempre let's sing Merry Christmas. Kung alam ko, Padayay. Wala. kaya isang oras iti chorus na ti kade. I want Let's sing Merry Christmas. Okay, so as we say goodbye to the month of August, Apo, I get sit back palaeng and enjoy a 3-hour show brought to you by Yes to Health Broadcasting Incorporated. At Apo, iti main sponsor iti programa tayong Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. So for your request and dedication, Apo, please feel free to text us over 0905 808-1259. Yes, kaya siyempre naka-Facebook kayo, amoy ilo tatigo ko nyaon. Ito kami isurusuro detan, Diro automatic. ko niya lang iti June Seriales. Makita yung nga naka-live ti Facebook. Correct. Ken YouTube mo Karuba, ti search niya po. Mm. Tapos XFM Santiago City. Yan, nakita po ti naka-live ti internet. Yes, internet. Okay, nga rod, ano ti kayo mga kantaan for the first piece, walang. Come for you. Ikong ko na akong kata. Magkakaniros ko man na dyan eh. Jay. Ajay monitor. Okay nga rod, our first piece. Aramata, paimbaga, tay barong at tarigagay, agaya asirutso, ngempiman, very shy, ngamin kanu, kandatan na, naidatag iti ayat na, iti walasang pagkisman na, mabaing amang ibagat. Anyat ina mauray, no awan di inruk noy na, no payadamet rik na, tay balasang ken kuwana, alakas talaeng, awan iti banagen, are matawain baga, wenday tat patenggana. Mata maimbaga ay barong at tarigagay, agaya asirurukso ngempiman very shy, ngamin kanong gandatan na naidatag
balasang pagkisman na mabain amang ibaga. Anyat ina mauray no awan tiin ruknoy na no payadamit rik na tay balasang ken kuwana ala kastalaeng awan iti banagen are matabay baga wenday tat patenggana. Overwhelm ka medyo kapusan na iti concentration. Okay, let us see later on. It's my first time nga sususok namin ng iti vape. Anyat ina mauray no awan tiin ruknoy na no payadamit rik na tay balasang pinkuwana ala kastalaeng awan iti banagen are matabay baga wenday tat patenggana are matabay baga wenday tat patenggana. Okay, kasi medyo nakapsot pa nagtingin ko. Diyan mo what's happening? What? Or nakapsot mo talaga? Tigsa malita ni sa may phones. I'm not sure actually, pero okay, let's say. Yan. Pagkaato lang lapayag ko tinakapsot. Yan. Happy Sunday to all listeners, especially to Camarieta and Katoni Bara of Silawan Sur. Siguro tayo, Tiague, Isabela. Avid listener and blessed birthday to John Mark Pastor. Saan mo'y pulubos ng agbak kabalong. Yan. Thank you so much, Ma'am Alice Ligayo Lazaro of Itiague. And good afternoon to Auntie Lorly Baldoria of California. Good evening, diyan. Yeah, good evening. The Saturday night, yeah. Yeah, actually, I want the message ko ba? Ayan, text message. Naimbag nga malam, ko na Manen, Manong June, ken ading JM Kablaawang Mantoy Pamilyak, Rolando Aglibot, and family dito'y barangay Gayong, Cordon Isabela. Kasama ang kablaawa mo, tikabsat ko, dito Rizal, Santiago, Noli Melano and family. Kasama ti ading ko dito Villa Flor, Alicia, Fred Melano and family. Manong payakan tayo man, dajay damaga mangkang ka. Agyaman ti ado. Manong. Damaga mangkang ka. Mangkang ka. Wow. Okay. Amo mo damaga mangkang ka. Ako talagang damaga mga talaga. Dito XFM ako pa nag-comment. Okay nga Rod. Once again, for your request and dedication, at dito amin na pati mabalin nyo nga pagkukontakan kada kami aming awagas. Damagek man ken ka no ay ayaten nakmetlaen tangamin jakap-kap na ka no disi ka tay mangisawa adu sayang guseng kasla dinak paggugustuhan takino ng kanpay jak may bagay tasabiya damagig man ken ka sinutpud no nga data puso tay kadi madandamag ko wenno siya piman ano mo kaya't kulad manigurado kaya't kutay na paypayso tanarigat di mo'y kulburo manglimlimo taayat mo anyat
lugar to'y ayat ko. Anya kadi ka ikariyan nga pununay a puso. Di mo sawen nga awang sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpi tanakin mo. Nakasagadatan. Ayan eh. Kailangan konti ko na. Damagek man ken ka sinot puno nga data puso. Tay kadi madamdaman ko wenno siya piman ang nanumo. Kaya't kulat manigurado, kaya't ko tay na paypayso. Tanarigat di may kulbo, no manglimlimo ta ayat mo. Anya kadi iagpayso, lugar tay ayat ko. Anya kadi ka ikariyan nga pununay a puso. Di mo sawen nga awang sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo. Anya kadi di agpayso, lugar tay ayat ko. Anya kadi ka ikariyan nga pununay a puso. Di mo sawen nga awang sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo. Okay, that's the mangkang ka. Ayan, kung ka. Dada. Hindi na unag apong pagsarita ti Ilocano data kat kung ka. It's not ken ka. The mangkang ka. And thank you so much for sharing our videos. Kasta kumakini kabsat Nelly Valiente Mariano Heron iti Hong Kong. Good afternoon. Kata kayo amin dita Hong Kong. Yan. Okay, please feel free to message us. Kayo apo nga mga ganga sunata nga i-version me. Ana, kumusta ba lang? Katay ko. May gusto ka bang pasalamatan during your last birthday celebration? I'm sure you have a lot. May mention ko ba yung Naamat. I mean, the person who celebrated with you, start with it. Ayan, to my family, of course. Nanay Lourdes, ni ading ko, ni Beho ko, ni Manong ko, ni Ate Mau, yan. Si Malayo, si Ka, Uncle June, inang nati John Feliz, Mina Ritzy, ayan, ni Manang na Rosemary, ni Mami Josie ng Uncle nga Juno Bidosa, ni Sophie Kinibea, yan, Jody, J. Shri, Komat,
And of Ayan. course, we would like to thank Manang Lorely Baltoria Yes, thank you so much, Auntie for Laurely, being the there spiritually, Yeah. for having you. Saka, Melody ko nakurusan na mga makan di jay actually. Ano na gusto mo? Although amo ka nagadukin na mo ha. Siyempre, binayadan tayo eh. Masapal nga kanan tayo. Okay. Mga bulalo. Bulalo. Oh. Tapos yung sinigang na nagkalalasam, nagganas alasam na. Basta ako yung gusto ko yung binagoongan. Ay, But when we speak of binagoongan, ay Zen Hotel para kanya, the signature is the binagoongan with pero yung iba yung style nila doon, no? Nakahiwalay yung talong, yung talong, yung baboy. alamang, tapos yung... Ayan. Ibang binagoongan nila doon, hindi siya yung ginisang binagoongan. It's a rare, kakaiba. So when you go to Zen Hotel ako, ask for the binagoongan. Casa Hardin yun. Casa Hardin and Zen by Hotel, Zen. yes. Pagpapada na nga dati kasi nga menu. Pero magkaiba yung menu nila eh. Magkaiba, Wala silang binabago lang na bago. iba. Kaya nangarot ito. Magkaiba sila ng cuisine kung nada idikat. Okay, but it's parehong Filipino. One. Okay, ngarot, para kada kita ay gaiyak kinamaka. Kas makita bayat di panagden nata kas makita adun naglablabas ta kas makita masakol da tunggal na isa di kay papanang tipod nung aya kas makita kas makita nakapimpintas kata kas makita agmauy yung agpailakin ka kas makita ni patay at na magsina di kay papanang tipod nung ayat kas makita aglabas man iadu atawen awan ni tidwa-dwa talia wenda ken mas daaw tibalay kita adwa dumdeng tu amay librot istoryata tapno maamwanda tipod nung ayat taliyaw ay gata Pataustos. contento amay librot istoryata tapno maamwanda tipod nung ayat taliyaw ang data tapno maamwanda tipod nung
Talia Wandata. Gusto ka tatakaw kayo mo? Okay lang kanya matay. Pataos-tos namin. Kataalak din yung may isa. Gumawanti footrest na. Dali. Ay, ito ang may potres na yan. Oh. Medyo... I-comment yan ay gusto. Yan. Oh. May mo. Oh, may mo na eh. Okay naman. Bumabangarot kanya, kamamutan medyo... Sige, naportin sa mo, jikonan. You see. Okay, anyway. Blessed Sunday, June. Always love your songs and beautiful. Songs beautiful na. I'm missing you more with JM. Thank you so we much. miss you too, Hotel Aurelie. Okay. Marie Corpus from Caligyan, Burgos, Isabela. Good afternoon, Kenka. And thank you for informing us ngayon watching, listening ko na kuma. Ayan, dito yan YouTube. Ayan, kumusta kayo, idol? Pakumusta man dagay taga Santiago Norte, Cabalon yon. Da Kapitan Johnny Bani Runtal dito Santiago Norte, Cabalon yon. Michael Solis, pasyarat man gini Reaper, J Reaper Voice, Ken Cargador Voice. Ayan. Para kas Jay, Bambantay Torturo. Then Kelvin Casamayor, hello po, blessed Sunday to all. Shout out watching from Narbacan, Ilocos Sur, paragas ng Sika. And nabarang aldaw tayo amin Garuba from Kuya Joseph and Salvador Minari ZA. Belated happy birthday Sir JM and blessed Sunday to all of us. Paragas po ng Make It With You. Thank you very much po. Panana. Yan, happy watching Dita Balaya Minari Z together with your sister. Nakatuan na tata. Wow. Ay ka, okay. Mating mo bumaba natin eh. Ganun talaga. Pag nasa tugatog ka ng iyong nararamdamang pagmamahal, hindi bababayan. Anyway, here's our version of the song, Loving Arms. Medyo Ilocanized version. Nga tula unay si tugog ko. Sublianan ako ma uray kinunak akayat kuntiyag may sa Kieme lang pala yun. uray kinunak di kakayatin amakaden na makaikawa sa pailata sublianan ako ma lumagan ka lang Uraya pagka dito iparik nag-asiksi ka lang Uray tiya pagbiit naglabas intas suryanan Maagkan ka man nila Ag may saak ama ang anginan Ken pasaray matutuduan Ay ayag ti bagbagik Apimpima Kaiw ko launay ang makarok at kinaagpaiswanan Ken para tiarakok mo inakar-ara-ara Nakla akan kansyonak nga agmay sa agar arapap nga gakatden na numangyagan nakla may sakama ang anginan ken pasaray matutuduan ayag ti bagbagik apimpima
para tiyarakok mo Inakar-ara-ara. Okay, that's all for our first set. Apo karuba, New York akar kita dayal. Sa telepono tagsubli kami with more songs and more surprises after a few reminder. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City. Okay, ang subsublia po lagi pagayam yun. So, di katropang June and katropang JM dito lang po numero ng programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Yan, kung ano di man nga ipagana. Malaglip-lipat ka nga talaga. Okay, giving you another requested piece. Here's something from the bread. Nga ni-revive ni Juan Carlos. Juan Carlos, Ben and Ben. Ben and Ben, I'm just kidding. Alam ko namang Juan Carlos yan. Juan Carlos. Ben and Ben, I should say. The song entitled Make It With You. Ano di kaya mo? The original version or the Pwede, kahit saan dyan. okay, ore niya nga version ka nun. Anyway, kahit nusin naman ti kaya mga pagirok mo yan. Go ahead. Yan. To Mina Rizzi, yan. Request na tayo ito. Make It With You. Bye. By the bread ba ang ano mo? Okay. Bread. Okay, dito yan. Maganda kasing original, di ba? Ching, 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 ching. Diba? Hey, have you ever tried really reaching out for the other side and maybe climbing on a rainbow? But baby, here goes. Dream is there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I wanna make it with you. I really think that we can make it, girl. Though you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, then we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we can make it, girl. Baby, you know that dream is there for those who sleep. Life is for us to keep. They've not chosen
it's the original version of the bread. Make it with you. Yeah, make it with you. At tapay nang kung nagpintas na version ni sino dyan? City. City Navarro together with sino dyan kajuwet na dyan. Binitere. Angeline Quinto? Parang Jonah? Jonalyn Viraisa? Siguro. Yeah, City Navarro and Jonalyn Viraisa. Something like that. And kung na dito nag-text kanya kimpang nga malang apo na parang kablaaw ti umay kuya brasa ka na kayo ni Chris Apo ng agdingdingag dito ayan mi tuwaw kagayan kung na yan. So good afternoon kada kayo amin apo nga magawgaw at iti frequency ti radyo mi dito tugaw ken tumapay nga partes dito kagayan and adaman na po ti adayo ay ag-chat kayo man na po dito text kayo kada kami dito 0905-808-1259 tay kan mi abo kanta kiti gundaway ta siyempre special data adayo una ti pakagawatan na especially dito Ilocos. I'm sure tapay parte ti Ilocos nga makaagaw at siguro. Ayan, makapailiw ti Ilocano song Albert from Puerto Princesa, Palawan and Dean Pasqua, pasyarat po sa minsan kong si Philip na nag-i-scatter alaka. Itigil mo na yan. Ayan, Sean Milibed, blessed Sunday everyone watching from Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Hello to Tatay Pedro Libed. Siyempre, request ko man dyan, Cotton Titaltanan. And Jeneline Soto. Hello po karuba. Na yung bangal daw pa shoutout man. Kadagiti taga-Proc 3, San Leonardo. Aglipay Kirino. Parkes jay, Kantang Sika. Yan, thanks and more power ni Kwamat MLVA Drone Network. Yan. Mga sir, apay awan new song niyo. Yan. Busy hapo. Madi unay nga makakompose ng kail, madi makakompose. At damo latake lang ka at DJ apo TuneCore DJ Spotify nagkikibar parang albums me. Please feel free to access it. Yan. Yan, as requested, ito yung isika ni Rudy Corpus. Sige man lang ganun, tagaramit at kumalakantan. Ito naman pas the annual budget preparation. Sa dinuman ti ayan mo biyak ko kaya't ko kumakyan ka nga ipudno sika ka na yun ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyak ko kaya't ko kumakyan ka ngay puno sika ka na yun ti harapa apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas di tawen ikariken ka sika sikalaen di ka masursuro biyag ko halibaten uray pa'y adda
kumpare Kokoy, wino ni Raimundo Koopkoy TV de la Cruz. Good day to you mga alods. Pa-shoutout man. Da kumare Juvie, Almi, and Terek and Venus from Kokoy. Watching and listening dito Porok Dos, Rosario, Santiago City, Agyaman. Ayan, naipukaw man ang tinagan ni Bakit Kon. And kunan ni Ronald Blanco, pa-shoutout man ni Balong from Nagbakalan Idol. Bakong yun balong nga to dito eh. Bakong nga talaga? Balong nga talaga. Oh, okay. Hi friend June. Adda Manen nga fan niyo. Happy birthday JM Balong. Thank you Request mo po. na jay birukam no ko nga buwan back to back with Just Wanna Be Lonely. Okay? Sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumaken ka na ipuno sika ka na yun ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko muray pa'y aglabas ni tangwen ikariken ka asika sikan lae di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adaptong lijay tanen yan. Dito nakatatito nga sa natang pinapauluan. Sika, and hello June and JM from Porterville, California. Kung ano naman Uy, ikap sa hello. Charity Llanes. And Charity. LB Flores Pantaleon, mga idol, just listening here. Dito yung radyo ko na. And ang Gracia Subia Castillo, hello mga idol, watching from Diamantina. Aurora Isabela, pa-request man na Aba, thanks idol. And Noemi Escobar, hello Manong June and adding JM listening from Public Market, Ramon Isabela. Wow. Good afternoon Abo, tita Palengke. Of course nga iwat matunan iti kabarbaro apong committee ba iti isang kuning bayan na Dr. Adriano Sabado. Sabi ko mata may patungpal mo kita arapaap mo dita Palengke tayo. And kunana ni June Castillo, hello Sir June, kaya na JM greet ko man amin nga taga Villa Marcos Ramon Isabela, to'y pagayam yo June Castillo, kasambot ki ni Jesse Moore, Uncle June, duwaya ti away apo, greet ko man po lahat ng taga Isabela, salamat po. Yan. And of course, my wife is watching together with lots of individuals pa. Jude Bergonya, pa-shoutout dagiti players mi dito yung Dolores Quirino Isabela, mga lords, kunana mo ni Jude Bergonya. Okay, and Jezreel Matias Guzman, pa-shout Out po. pa-shout out ko na naon titina. Ikataman niyo may isang ako na echo. Ada? Yan. Okay, that's all for the meantime. And damdama ulit. So, Yan, dito mo na YouTube. Ah. Kuna na ni Sir Samson Bangi. Yan, watching from Los Angeles. Belated happy birthday, Idol John Mark. Yan, thank you Sir Sammy Bangi. Yan. Nakasubli kaya mo yan. Yan. Okay. May sa kadagiti generous nga individual nga namamuta. Dito Wow. di paarta. Dito mo na XFM. Kuna na ni Diego Alcaide. Hello na yung Bangamalam. Shoutout dito Itabuk City. Aglalaw ni Corazon ken Macrino Alcaide. Madamadagdengdengeg programa yo. Para kasi man Jessica on alpasen. Sakto. May kinantamin. Mario Ramos, nagmayat ta boses mo, sir. Miyan, radyo na nga nakamotor. Kasi man tayo aglumas ti Arak. From Mario Ramos, ti Bulala, Tuwaw East. Cagayan, XFM, Tuguegarao na nga nakamonitor. Uy, happy listening dito, Tuwaw. And Joel Antonio, na bangal daw kanya, sir. Nagmayat ta boses yo. Kayang-kaya yo talaga. Shoutout kadagiti padang Ilocano ka namin nga tagarang ay sa Agustin Isabela. Para request, Jai.
maulawak sa Mildred. Wow. Requested by my friend Gina Tolentino. Here is our version of the song Buwan. Ay, patak sama te. You can do it in Tagalog. Oo. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y humiga sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, oh, Nagatil ka na bubog mo. ang iyong ganda
Akala ko na... Sabali na pindot mo. Yeah. Ayan. Yan. Tagayan page 2. Ayan. Natitirigan na tatagat na nagaduti. Page 1, page 2 na pwede mixer ta. Anyway, that's it. As requested by my friend ni G. Ayan. B. Talentino. Yeah. Elaine Navilgas Candoy. Hello po, Karuba. Ako na naman. And Aiza Diego Concepcion. Pa-shoutout nga po from San Sebastian, Uncle June. Aiza Diego Concepcion. And Sally Francisco, good afternoon both of you. Sir June, and belated happy birthday, JM. And sa apo ko, si Mika Victorino. At sa anak ko, si Ryan Francisco, happy birthday. Sa mag-uncle. Watching from Bawan, Batangas. Bawan, Batangas. Bawan. Okay, listening from Raniag is Lord Delin Gabriel Mejia. Thank you so much, Sita Raniag po. And we have a call. We try to... Baka niyang kalata. Niyang kal. Aman, sigurado ako ng kalata. Depende. Wag. Hello? Natalaang feedback ka na. Hello? Hello. Kita ako naglengak. Ay, kikapsuto mo rin, radyo mang call. Ikan na kami mo sa Tigundaway, Sir John, na sagpaminsan. Yan, At okay. muna tamin kablawang kahit nagasat ka na parabor nga bigat mo. Data launay mo rin kahit. Okay. Happy August. September na naman pala. Kablawak man ni si Yan Milibid, si Isan Libid, and Si Berino Libid. Ay. si Berino Libid. Okay, yan. Ni Memorize ko. paring Camilo Estioco, and Candida Estioco, and Mela Villar, and Carla Gaon, and also Mama Lilibet ang from Biskaya. Grupi sa Ma'am Sir John, may Okay. kanta nga ako da akong biyak ko. Uy. Okay, dito launay. Sige nga Rod. Yan, kuya. Thank you Sir John. Yan, okay. Dahil pinagbigyan mo kami. Aman, okay lang, Mat. Okay. Thank you. Okay, mayat no, ito no next week, ori tumawag ka ulit, basta sabali kung mamantitidikasyonan na. Hindi ka Ay, sabali nga nagan. Wah, sabali nga nagan. Iti na pasama nga amin. Kasi lang ay, si kami mo itong timuumang nga magpakangkang ti Camilo. Choco. Every Sunday, isulat tayo Candida kablawan. Choco. Kung ba, si kami mismo di ka maumano nga. Medyo, may kakwa. Sabali ko mamot nga kablaawam. Yan. Wow. Let's say, itatang Domingo, ay kiti kablaawam, nagita ka Biskaya, da Shan May, di ka de? Wow. Memoryado, mi paiki din, di ka de? Okay, yan. We hope nga ito no Sunday, kat sabalin tumanin nga na ganan. Anyway, damdumami nga kansyonan, kita nga kalikagom yo. For the meantime, magsubli kami apo. Taalaunan, iti oras. Magsubli Wan, kami with kandam more dama po, songs. mangtid kami niti papremyo. Okay. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampiyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket may nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para
Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon ng suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon ng suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika, ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon ng suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio. Okay, we're back and still with you, Katropang June and Katropang John Mark. Dito lang po numero ng programa. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City, ka 95.7 XFM Tuguegarao City. Yan. So, ano kayo po ti kumablaaw, tumawag. Okay, please feel free. Lokatamin po iti linya nga tatay ako na ako, basit lang ang pagkanurutan na han nga tatay paulit-ulit ti kablaawan nyo. Okay, sabali tata, sabali ito no next week. Okay. At giveaway mo at akatagidad do mga tumawag. So,
Mabali nyo ang kablaawanan. Dagiti gayam yun. Dito yung 0905-808-1259. Mabali nyo dito mawag ka. Apo kakapsat. And dagiti pa ito duma po nga kung kata kita man. Apo naka-online. Datagayan tagun-uni ko no. Kung ano nyo tagun-unin. Ayan. And dagiti duma nga pangablao ditoy. Awan anyaman ako Mari Juvie Pastor Seriales kung ano ni Pare Kokoy. And Sally Francisco is requesting for the song The Minute You're Gone. And Jude Bergonya request ko man na jay tagapulot Balseen TOFW Hong Kong idol panguluan ni mama ko Elsie Labuton Bergonya. Nga day off na itata agyaman ko na. Okay, sige mo matagbasa dito. Sino tilas mga nabasa? At Meli at Di mo din pinabasa. Ayan, Meli Aglibot, tayong bagamalang manong June ken JM. Shoutout po aming agnanat dito yung Core Shelter, Barangay Gayong Cordon, Isabela. Paikantaman jay palayo po manong or biyag ti Hawaii, agyaman ti adu manong. And John Carlo, hello, happy Sunday mga manong. Pakablao man ni Emil Gamiz ken Boss Felcar Astrero madama papakdati mamati panagpapakdati lunch kaya ayan gipapakda kan ti lunch from Victoria San Mateo Isabela agyaman. Ajir ka sa Tenanggal Pedro adda akon biyagko. Adda akon biyagko. Okay, para kada kayo dita Rizal. Apo dandanita nga nagkansyon di jay di kadi idi dati pimusa nga taga Pacific Star. Pero naunag pa J Rizal. Adayo pa. Adda ako. Para may nga nakaunog mo lang nga barangay iti Alicia. Okay, nga rod, ito yan. Sabat na sakit nga ikikita. Di nagtalikodan punasan na itaduwa-duwang at palawag at man. Di kinapuno na tunggal kasangay mo siyak tayo di makain na. Ada at sibay mo nga aglalailukin ka. Adut nagkurang tauray laing nusurat di kan masubalitan. Ngem din na kaya asawen na awan kang dito'y nakin kurang aklat panawen. Isot pagkunaan adi ka ay ayaten. Dayto'y metilaglagipen di ka kuman sinoblian. Pagpakitan tadya kaya ngayon ka masaktan. Balita ngem din na kaya asawen nga
Awan kang ito'y nakim, kurang aklat panawin. No isot pa ko na adi ka ay ayatin. Dayto'y metilagлагipem, di ka kuman sinobliana. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman nagpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Basak na kita. Okay, nasayaat mo no nabasam dagitan nga madan nakita kitoy kasta kini Jesus Iglesias kuno na pa-shoutout man idol kadagiti ka anak kak ken bayaw ko ken ipag ko dito barangay Villa Rosa Pagkabag Nueva Vizcaya coming from Jesus Iglesias ng Pagrangayan Ramon Isabela. Uy. Ni Edmond Villanueva mo ko na good day mga idol. Pa-shoutout man amin nga employee ti Empowered Steel Corporation Tarlac Ilocos ken Nueva Ecija at Tiague Pay Gayam. Salamat idol para kasi ay Scooter watching here in Nueva Ecija and Sabilayes. Oh, nagiting nagnagan Sabilayes Peralta. Hello po watching from Kuwait. And Miguel Pauline Joyce C. Pa-shoutout nga po sa papa ko na big fan nyo. Nikki Miguel from Jones Isabela. Oy, hello to Nikki Miguel. And MJ Cooper, kumusta po? Yan, okay lang naman po. And Jonas Sagari TV, para kay Sir Jay kanta nga balik bayan siguro toy. Jay ay manang agsaganakan ko na jay rugina ko naman. Diyan ka mo datoy. Yan. Pagrit man namin nga kakalugarak dito yung Sitio Mangas, malalata talakala Cagayan, mas mapangal daw mga karuba ng ronda gituyag bunyag, agpabunyag siguro. Ngayon mga idol, request ka jay Yellow Rose. Yeah, tayo kita nga request na ang tayo ko nam tatayan, masapol na tayo padawat iti load, wino Gcasan. Ayan, wow. So, nati kasano ti paganurutan, nga iset mo mat. Ikbagata pa yung nagan. Anan, nasa bali na tanga to. Ay, amokon. Ana. Ayan, title of the song, tapos California. Ayan, your name, your age and address. Ayan. I-text yung i-text dati California. Baka no, title of the song, California, your name, your age and address. I-send you dito 0905-808-1259. Okay, ala mo, the cellphone ta kansyon tan datlag nga sonata. So what is the title of this piece for 200 pesos? But it's too much for me to It's the first time in years that I've cried. It's torn me up inside, but you don't feel it. You think that I'm just another friend. It's only you, but oh, you're the one I miss. I can think things out like this. All I want is your kiss, but you don't know it. You think I am just another friend, and you can help me, 'cause you don't feel the same. La 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 la
You must think I am just another friend. Mo, and you can help me, 'cause you don't feel the same. At the end. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kita po dagi sunata nga man manulaeng iti makamo iti title na and man manulang iti kas daytoy nakapugto nga kayang-kaya na nga talagang ibagay iti title na ta. Hami nga imbalikas ta di umunang sarita tayo so iti title na. Okay. So tawagan mo na John Mark tay nagasat nga nakagunod iti duwa gasot apo nga pa-premyo nga nagapod di California. Adalo na dito eh. Okay, Sorry, unable to complete ko lang. I get medyo hangkong ngamin nga nilo lang ti pang tawag at pang internet ting karga kita. Tawagam latan. Ayan, no si asinno ka man apo nga makaawat at iti datdatlag datdatlag mo lang nga tawag awan iti naggapon na ay keta song batam tabakasikan da jay nangabak iti 200 peso load with no GCash or IM. Kapag hindi matawagan dito yung number. Gusto mo't lang ba in ko type ko? Mafugo kung kunan ako mapit dito ka di. Ano yung pagkanan ko ka? Fugab. Fugab. Makasta nga fugab. Makasta nga fugab kung kunan na. Ay kahit laksang gasat tanga matawag. Alita. Yun. Na busy. Dito sim gawin natin eh. Ayan. Hello? Oo. Makasta nga fugab. Makasta nga fugab ni Kam Atanan. Oh, di ba? Good afternoon, Ma'am Alice. Yan. Sige. Title of the Thank song? you. It's Only Love by Junior. Ay, talaga correct mo. la, Kompleto mo. Lead singer, kumabla ka nga ro din, Ma'am Alice. Advance happy birthday di apukok nga the J. Quezon City ni Atalia Sky Gaming. Okay. Happy second birthday. Wow, nasaya ata. Ano pa'y? Kadagiti listeners, skin kanyang met JM. Oh, thank you, ma'am. Ato nalo kag, agasawa nga eh. Adya lang. Adya lang. Medyo kasla. Bakit kamit ken. Madi. Babawi Okay. ka to no, agputot ka ki lakayay. Agapuko no kwan. Okay. Ano, the request mo, ma'am? Ano nga yun? Makasabsabali man nga title. Ano? Until I Found You, para kini apukok nga ni Brielle. Okay. Ano nga number game tilo? Dan mi, ma'am? Di 102 tilas na... Gcash ya, ma'am? Oo. 102. Okay. Once again. Okay, bye-bye. Congratulations. And Timothy, Nay. Ate Mutan, abangamon nga kunamon Until I Found You. Para kanya ita, Itchagi Isabella. More than a decade, kanong nagbibingit kanya tan. Georgia, Randy had and all your I want you in my arms and let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I gotcha. I never let you go again.
I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Sa bali man na page 2. Yan. Page 2, manan, tayo na DJ echo nga men Ditoy digital mixer miya po. No, page 1, ang DJ volume city microphone. Page 2, ang DJ effects, the echo 1, echo 2, and echo 3, echo 4, yan. So, that's it. As requested by Ma'am Alicia Keys. Ma'am, kung namin ito talagang teacher met ngayon so na ngayon. So, laing ta kumari kung namin ta kinumari kami nga nagsarak yan na agpada kami nga occupied on that day, pero still we honor the day transaction me to be kumpare and kumare. Okay. Sent. Ayan, sent DJ na nga baka nga 200 pesos sent courtesy of California. Yeah, California. Yeah. Elizabeth Zimmerman, kung ano na, imbang malam yung Idol John, can Idol Jan, have a blessed Sunday, sirs. Trakas manjay cactus ko, please, thank you so much. And shoutout kini Papa Nicky nga taga Jones, kan prakas jay basul ko kadi. Yan. Ito pa XFM, ano dagi jay madig pinabasa ito, nagaduni oh. Ryan Acob, ayan, pasyarat ni Jack Bartolome nga butit ko naman. Tidi ka may Jones, Isabella. And Tricia Gomez, hello po katropa, kablawan nyo man nilolok nga abring, ajay agil ilot to'y pagrangayan, ken nilolok edita nga madamamang mangan barbecue. Salamat po. Kuna na. Ayan, awan pa iti request. Ayan, Uncle Berting, ti-request na ni Tricia Pearl Gomez de Mondon. Ayan, shoutout ko namin pa nga, taga pagrangayan. Yeah. Ramon Isabella. Hello doon ti Julieta Villanueva. Kanulang mo lang nag-birthday ti August. Belated happy birthday auntie. And hello to Madam Chef Cook Robilin Mudumo Avila. Yes, sir. Barbang nugriin, apan nagugut iti kamutin, mangsang sa agiwayway itinuangan. Nagagal niyang kabating, natari pato iti dingon, paguli na nang naskan nga tuladan. Awan kanyan at panog, inaldaw lata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarat kadlata, uray adasa gubalit na, agpastunuang tipan nakainanana. Kasta niyang kalbarting, sala sumangkot no timalewan, tati kayat na rumangay panagbiyagan. Nunalpas tiraraepan, agbirok mantipang gaganan, alatino ta, dandanin panagaapitan. Mapay tanaliday, taabagam lalpay, idi na amwam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisan, napampakit di nakiinuman, ngem kunana sumulit akinton next crapping. Sumarunong
pa nagtatalon. Raep kan sikak at ngimaton, doble pa'y presyo matende abono. Awang pa'y katida ng regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Ket dinan san masakang, tadi makelen ti pamilyan, tatay barunang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasar na, balsa dito'y balsa dita, ngem nalakunan tay may sanga ektarya. Kasta ni Uncle Berting, sada sumangpot no ti malemen, anya narigat di matlaro mang ayen. Adan apuko ni Uncle Berting, isupayan nagpagpagkatasen, alatiro maglaw-alo makayen. At may sa amalang nakita ni Uncle Berting, nakatugaw at kape nakamulang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang peket ken kwan at mang taripaton. Parpaon din nagriting, napanagugot iti kamuting, iti sumangpad si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada, anapan bimisita. Dakkel nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagat, imaladakyan kuwana. At ang inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting niyang atat obrana. Anyang ata! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpot no ti malemen, pindaen at anak na apas niya rin. Nalako ng tigdagdagana, tapi nagpaadal na, ngemit ang mansyonan iti balay na. Sika ngay kaaruba, am-amum kat isuna, ni Uncle Berting batang tay isunan. Aramidan nati amin, kabatay nga anak na, at subalit tay kumamad ken kuana. At subalit tay kumamad ken kuana. Okay, that's the end of our third set. Nagsubli kami for the fourth and sige, fifth and sixth set. Yan. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City. Okay, agsubsubli po dagiti paghayam nyo, katropang June and katropang JM. Dito lang nga po numero 1 ng programa. Adda kami Manen, dito'y 95.7 XFM, Tuguegarao City, kan. 9, ano? Tuguegarao City, kunam, di ba? When? 104.9 SFM Santiago City. Exciting! Pero nga makikigtod ka, ha? Okay, anyway, natin na nga baktilaw to tayo ko na thanks, X nga na. X nga na, hinyanin. Nyumutan. Sungaro. Pagbaybayad ko ti PowerPoint, quarter 1 to quarter 4 files ti inababak ko mga loads ko na. I got nasayat mat no kasati papapanan na nagida duma talaga give effort na kagaramid mo ti lesson plan ka. Yan. Ngam kadon na ay kat gaputa dati available resources talaga nga ko da-download dalatan. Wan. Ernesto Cala. Naimbangalo tayo aming shoutout kayo ni Bakot ko, Nerina Cala dito si Nait Ilocos Sur. And shoutout from Vancouver, Canada from Elizabeth. And pa-shoutout ko na dagiti Cargo Boys from Michael Solis. And Sky Raider. Hello po. Shoutout from Taiwan. Ayan. Dagiti pa ini Diti XFM. Zinaida Arenas. Hinyanin ka ko. Ay, hinyanin. Hello po mga idol, pakibati nga po ang aming butihing ama na si Severino Ramos. Ngayon po ang birthday niya. Salamat po. Happy birthday. And shout out to Family Raimundo. Aga po kami Ilocos nga Ditoy, biyahe ti Cagayan. Paawi dito sa Santiago. Request si Siwit. When no kawitan, paborito da Auntie Daday ken Gina. Sabet ken Mami Marlene. Nagyaman na po. Una na. And Rosbel Luis, shoutout mo lang
Sir Romar R. Luis nga gwapo request man niya Your Love a team song ni. Thank you po kanana. Your love is like the sun that lights up my whole world. Kaya Sige. mo kantaan kaputa Barbarona. Barbaro ED 2000. I mean, Barbaro nga request. Barbarong request. Kadon na kita kitay paulit-ulit. So tata, sa bali mo ti request Your Love by Alamid. Lamid. Kata, di ka mo no last 3. Okay? Diyan lang ano isuted da. Yan. Parang Eric Santos ata to na ano, version. Eric Santos. You're the one who never let me sleep. Through my mind, down through my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. If you're here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music plays, reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I am all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. Flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside.
Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Yes, alat niyo nag-request ititik ka. Tika. Wan. Naliparan. Shout out ko man, inanay ko, kintatay ko, nga giningig. Kada kayo, idol, request ko man na jitik ka. Taka-iliw da nga mga gan. Agyaman nak-idol from Mary Ann Ancheta. And ating Micaela Zulueta Flora. Ayan, imbangal daw ko yung June. And Mac, nice to see you again. And Jacinta Abon Antonio, magandang oras po sa inyong dalawa. And namiss ko nga i-request the all-time favorite ko nga, Rest Your Love on Me. Of course, we're going to do that for you. Okay, basta ilang taga-tibet. Jacinta Abon is taga Bakersfield, California. And shout out ko man amin nga taga Planas Ramon Idol. Request ko man na jay Banbantay Torturot nga kantain ng Mac. Thanks Idol from Edison, Cadelinia. Yan, Banbantay Torturot. And ang galing ng pagkanta ni John Mark ng Your, parang si late Gary Ignacio ang kumakanta. Yung vocalist ng Alamid na dating Athena's Curse ang pangalan ng banda nila. Nung nagsisimula pa lang sila, kumanta sa club, Dread sa Quezon City. Sumikat ang song na yan noong 1990. Okay, coming from, syempre, Dr. Emil Castillo, syempre. Hindi lang siya sa mental defect, kundi sa devoted musicians. Yan, Doctor of Devoted Musicians. Kompleto talaga. Binigyan ng hustisya. Doctor of Devoted Musicians. DDM mo na naman. DDM yan. Kaya mahilig yan sa DDM. DDM mo yung isa. DDM yung isa. Yan. Kung ni Joy Vea, Sir, rakas naman ti sentimental of you. Regards to your mom Lourdes, kana naman ni Joy Bea. Kabatch na siguro ni mama, nanay. Sentimental of you. Okay, na di request na pangyan na dumakanyam? Tika, dahil kasi mo pa eh. Nalipatak sa matan. May masapul mo, tagbalkot. Kung ano. Ay, aji gayam titika. Actually, nalipatak ko. Kahit ayaw mo na ko na nadadayay, titagalog na. Tika. Yan. Pa-shoutout Sir June at Mac. Sa kabsat ko, ni kabsat ko, watching from Pagrangayan, nagmayat, idana para kasi dyan ang Galberting. Ay, nalbas tayo yan. Yan. Mario Ramos, ulit nandiyan number yo, bareng mga baknak from Mario Ramos, Tibulala, Tuaw, East Cagayan, po, 0905-808-1259. Yan. Ulitin. 0905-808-1259. And at this point, at this point po kay ko nga i-welcome iti may isang guest tayo all the way from Metro Manila. Umayag kanta ka no dito'y Adda kami Manen. Yan. So ladies and gentlemen, please help me welcome the Mr. Pure Energy of ABS-CBN, Gary Valenciano. At datatat dito'y abay ko. Musta ka, Gary? Thumbs up lang, hindi siya nagsasalita. Medyo busy. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. Wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there is empty space in my heart. You came at the right time in my life. So pure energy. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears
hindi kaya kapag-inject ng sugar mo. Kulang ang inig. Anyway, once again, Mr. Pure Energy live dito yung 104.9 XFM Santiago City, Gary V. My life has started to change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Whoa, I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Whoa, I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you goes my way. No words can express how much I love you. Thank you so much. Thank you so much also, Mr. Gary V. Yes, good afternoon, June Cereales. Ba't pala, Gary, yung Gary V mo iba ang spelling, ang Iba. apelyido. V as in Vembang. Any reaction, violent reaction from our audience? Wala naman. Wala. Okay, Yan. ko na na. Nice voice po from Julian Lopez. And good morning! And alatawag ta sa anak nga makatilo iti urat ti kito'y pasyente ko na na. And sa anak nga na, lucky itata, maybe damdama. Ayan. So nariga ti nurse. Kapehan at kwentuhan. Bukas na ito guys. Kano naman. Okay. Yan, tanong makita na ka ni Gary V. Ano si Gary V? Nung makita mo, whistle na tayo siya. Ay, okay. Casa Familia Aurora Isabela. Okay. 6 p.m. What's this? Mga Isabela suppliers, mga singers, Oh, okay. mga Let's try to events study. I organizer. I want to attend. Kahit kuti attend dito. Una ta dati kape ko na. Kape. Sigurado nga dito kape ko mga makapa-keyboard tibuksi. Ate talaga nga lathe. Ana. Chiki Cañete. Chiki Pineda. Ay, Pineda ba? Yeah, okay. Chiki Cañete. Okay, the time now is 1:52. Dapat gre-request tissues. Ganun mo dito. Yan. Good day po. Pabati naman po ang tatay kong nakikinig at nag-aabang sa pahulan yung song. Papa Eduardo Quinez. Ha. Thank you po from Jamaica Quinez. Nagpupugtuta pa yung anod? Sika, kumporyo. Sige. At panunod kay Manen, apo, iti isong bayo dito yan.
And kasano ti kwa? Style? Yan, title of the song, California, your name, your age, and address. Isa nyo lang dito 0905-808-1259. Yan, title of the song, California, your name, your age, and address. Dito 0905-808-1259. The California na. Wow, dati California na. So, what's the title of this piece? Lalaingin nyo dito yan. Alam mo, nagpagto niya, how did you know? Here I go again, tripping on my own feet. Lately it seems I've been being all foolish me. Mumble when I try to talk, stumble when I try to walk, like I'm in a state of shock when I'm with you. Here I go again, looking just like a clown. Everything I say is wrong whenever you're around. Somehow I get kind of shy. I can't look you in the eye. I come all apart inside when I'm with you. Think I'm in love again, reading that silly green. Look what a fool I've been. Think I'm in love again. Lately I've lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs of being in love. I won't lie to you, I've been in love before, and I think that you're the one that I've been waiting for. Been around, I'll admit, this time all the pieces fit. Something tells me this is it when I'm with you. Think I'm in love again, green in that city green. Look what a fool I've been. I think I'm in love again. Lately I've lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs. I think I'm in love. Think I'm in love again, green in that city green. Look what a fool I've been. I think I'm in love again. Lately I've lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs. I think I'm in love. Tawagan mo na. Okay, dalala ni John Mark. Maybe some sort of pang charge. Adda pa nga bimugto from
Piat. Okay, so thank you so much from Piat Cagayan. Ayan. Pero ang isunod din ang habak ta. Ato ti muna nga nangabakan. Ayan ta. Balik pa naka-register. Kaduda pimbog to ha. Yeah, okay. Sugayang when. Orayin nyo lang, tatawagan na kayo dyan mga kabo. For the meantime, it's 2 minutes before the hour of 1:30 of 2 in the afternoon. Of 1:30 ko lang din. Yeah, it's 2 to 2. It's 2 to 2 in the afternoon. Okay, calling. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Ayan. Ano tinagan mo? Christian po. Christian, apelyido? Barien. Barien, 27 years old, iti Sinsan po. Sinsayon, Santiago City. Sa ato dyan, umpay asawa na. When, awampay. Wala po. Ayan. Anong title ng kanta? Think I'm in love again. Sinong kumanta? Paul Anka. Uy, nag-research. Kabisado yan. Okay, kung blaaw ka na. Binabati ko lang po yung mga troto ko. Yan lang. Opo, yun lang po. Ayan, anong Gcash number? Ito ba? Iba pa iba. Sige, isend mo na lang sa 0905-808-1259. Thank you and congratulations. Yes. Congratulations kita kita. And yan, may sabi nga sonata. While aglolod ng Mac. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But they never seem to be enough time to do the things you wanna do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I wanna go through time with. If I had a box just for wishing and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memories of how they were answered by you. But they never seem to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I wanna go through time with. Agsubli kami, karuba. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay. Okay, exam-subli po. Ito yung natataraking pagkayam niyo katropang June and katropang John Mark. Dito lang nga po. At da kami Manen, dito yung 104.9 XFM Santiago City kaya 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Medyo ang sanak na talaga. Okay, damdama ikantay to twist iti papugto. Instead of the title of the song, we're going to ask you anya iti Ilocano translation na dati nga kanta ti by title na something like that. Tapno dati twist na basit ano hanga da jay hadya lang makamo iti title iti mga bakno di kiti jay dati nalaing pa nga gi-translate yan. So Yeah. nasa kumbaga sa exam ako na kita teachers digidan middle type of exam hanga di medium hanga di easy digidan di medium okay damdama di kwanton difficult. Yan, Jerlyn Poligon, shoutout po from Villa Florentino, Jadi, Nueva Vizcaya. Paragas po ng It's 5 o'clock Somewhere by Alan Jackson. And ni Jose Marichan ngay bayawarad tamo lang ba? Ano ni Kuya Joseph pagkanta man ha ha ha. At the kami English version of the J kanta nga tikka ko na Tikka I'm in love again. So of course from you've heard that from Dr. Emil. Wan, ayan papakablaon ni Jolraan Pastor Goton kuna kablaon na kami man nga radtoy na milangan ni inang nati Nanay Lourdes, Anthony J3, Jody, Azia Kim Goton, Delphina Goton, Geraldine Goton, Julius Goton kan Marley Sagabaen. Ayan, madamada nga ginindayon. Yay sirok ti di ka mo no salamagi. Ayan. Good afternoon, Manong John and John Mark. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. Ayan, good afternoon, good evening dita California. Okay, nakakita ka iti ipapugton? Yes, ito yan na po. So all you have to do, pugtuan nyo lang ti English, ay ti Ilocano translation na dito nga sonata.
Bumasa ka pa, dito ka surat ko. Nandiyan ko na Kuya Joseph. Ay, aji paano bigat gaya mo to? Aji iyaw awis na nga kapehan at kwentuhan. Yan, shout out po sir watching here at Annafunan at Chag Isabella from Feliciano Lumot. Riza, yan sir, pa-request she's gone. Thank you from Ronnie Nartates. Ayan, nice voice po from Julian. Thank you so much. Kantanda she's gone? Ha? Sakbay ka pa pugtuta, kaya mo tira, ayamin, deta, ang imang kagit, effort unay, may busang kanto ka ti boses. Tuwan. Very simple lang, she's gone nga simple lang. Parang pwede mo nga, parang city. She's gone, okay, ladies and gentlemen, damdaman ni Jose Marichan, dati napanamnak, ano? Agin inat pa lang. Okay, ngarod. Agin inat pa lang para di pa nagkaway na nabig ang akas na na yun. Kasana di ko niya. Yan, Ronnie Nartates, she's gone. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can't live without her love in my life. There's just an empty space. All my dreams are lost and wasting away. Forgive me, girl. Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady. She is gone out of my life. Oh, she is gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you. I'm down on my knees. Forgive me, girl. Lady, won't you save me?
Okay, natagaro Jason na nga She's Gone. Ang request ni tayo Ronnie Nartates. Yan, good afternoon to Rachel Reymas. Magbuibuya dito XFM. Kayo kasama tayo kay Lizelle Returco Agra. And thank you so much Sir Rainier's Travels. Yan, parakas naman ng isang bagsak na happy birthday sa magaling kumanta na si Boss JM Pastor. Oy, thank you so much Boss Rainier. Isang bagsak daw ng happy birthday, syempre kami pa. Thank you so much. Yan, kapatid. Ito na ang birthday song for you, John Mark. Kahit na late na siya. Belated. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday. John Oh, yan ang birthday song. Dapat andito si Vina Morales Mga panahon na yan Hanapin mo nga. Ha? Si Vina Morales. Vina Morales. Okay. Ano ba yan? Basa na? Matay. Okay, damdaman nga ro na. Damdaman na Giant. Yung chords niya para makanta mo sana. Ano bang kanta yon? Yan, pangako sa'yo ni Vina Morales. Gusto ko nga marinig yung linya mo kahit isang linya lang Yan na ba yan? Nandito ako. Nandito ako. Ay, pangako sa'yo. Dahil kanya na. Sa'yo. Okay, so you are 32 years old, John Mark. What? Ano? 32. No, 33. Sobra mo naman. And may plano na actually, pero still... Pangako sa'yo. Hindi pwedeng ipangako. Paano ba yung umpisa nito? Ito. Wala naman siyang chords. Okay, so kasi ka nagbiro. Chords ko naman. Okay, at mamaya yung pahuhulaan po namin is an English or Tagalog song pero Ilocano yung apo ti title na. So that's it. Another 200 pesos no apo courtesy of our friend from California. Ba't ganun? E flat? A flat, A tapos C. Ano? Ay, hindi. Key, C minor. Ano? Ay, huwag ko nang pakialaman yan. Wala naman nagpapakita na chords na. Ay, Cordify naman kasi. Kaya nga, belated happy birthday sa iyo, Sir JM. Maulan na hapon po. Yan, thank you so much, Clarina Valera. Ano pa maganda niya? Pangako sa'yo. Pangako sa'yo. Ipalalaman ko. Larry Valera naman. Sino ba yan dapat? Vina Morales yung gusto mo, di ba? Ay, okay lang. Gusto ka ma? Yan, sige. Ladies and gentlemen, umalis na si Gary V, pero dito na ngayon si Vina Morales. Ano yung umpisa nito? Noon? Wala na. Vina Morales live. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay isang nobela lang matatagpuan at para bang kahirap na paniwala. Ikaw
ikaw pala ang hinihintay ko. Pangarap Sisinggit mo ba eh? ngayong kapiling ka, tayo isa. Hindi ko hayaan sa atin ay mahadlang. Pangako siya, ipaglalaban ko. Apo. Gulo-gulo mo ata kasunod nga mapasa tatay. Kung naman. At na cellphone. Amo mo yung kasi. Kakasya lang nga mga tiltiliw. Anyway. Kaya nga pa pagtobgi day. Yeah, at ito kita ragragsak milang apo ta. Kaya nga bibuyain di panang tulad ni Eric Santos. Chiki kanya day. Yeah. Version na di siya ko. Sige, ano? Ayan. Sige, kita ka ditan ngayahan. At dati nakita ko, pero matik may translate iti Ilocano na. That's the problem. Yeah, kaya nung niya mapanono mo ka, isulatan ang kabil mo nga title na. So nga ro, medyo magulgul wanak na niya nga talaga ti title na Ditoy. Yan, nagbasa man pa lang dito eh. Kaya nag-text. Ha? Nabasa natin, Matipay. Naim pagamalumiyo ka tropa, kabla akong manda gito'y gagayam ko dito itabok, kalingga para kes jay kanta nga two lovely flowers na. Para kes po sana ako bislak kuna na nay Rodelin Dakiwag itipiat Cagayan. Yan, thank you po ulit kung naman ni adyan na nga bak. Okay, Manen. Okay, at yun na po. Iti datatlag mi nga sunada for 200 pesos. Ilocano yun lang nga po. Dahil title na dahil nga sunata. Dito yung surat kon. What is the Ilocano translation of this English song? I've been looking at people and how they change with the times. And lately all I've been seeing are people throwing love away and losing their minds. Maybe it's me who's gone crazy, but I can't understand why all these lovers keep hurting each other when good love is so hard to come by. So what's the glory in leaving? Doesn't anybody ever stay together anymore? And if love never lasts forever, tell me what's forever for? And I see love-hungry people trying their best to survive, when right there in their hands is a dying romance, and they're not even trying to keep it alive. So what's the glory in leaving? Doesn't anybody ever stay together anymore? And if love never lasts forever, tell me what's forever for? So what's the glory in leaving? Doesn't anybody ever stay together anymore?
kita simbang bat kita. Kikita mo na, no, dati nag-exactly like that. Anya ti pakakitaan tegnanayon, anapay? Anya tegnanayon nga inggana. Inggana. Anya ti kita? Kuyog. Pay kadingwa naman. Anapay tiag nanayon. Agnanayon ka nga ayaton. Anak kayat sawan ti awan patinggana. Oh, dati asadaga. Ano? Awan, adati keyword ko. Anyang agnanayon para. Anyang agnanayon para. Okay, ijay ta Gloria nga agbiag. Okay, may adeta, Gloria ti pagbiag. Okay, wala eh. Okay, sorry, walang nakakuha nung gusto kong marinig. Okay. Para niya ti agnanayon. Jamaica Crystal Kines is recognized ngem haan nga iso ti kursonada ka nangabak. Ajay da Gloria Biag. Okay, what's for awan, okay. Kita man baka tayo exactly nakaala. Awan eh. Anapay ti kinanayon. Awan, amo nga entertainment na ganyan na udi nga nag-chatten. Okay. So, awan, apo ti nangabak. And, dahil ti apo ti panagkunak nga Ilocano na dahil sonata. So, han nga word by word, no di kat di ajay pinaka-essence, iti thought, iti kanta dahil. So, kung na di title is What's Forever For. So, What's Forever For, iti Ilocano translation na is Anyat serbi ti agnanayon. yes, what's forever for? Anyat serbi ti agnanayon. What is forever for? Alika din. So this the kuana. Iti pinaka Ilocano na. So another set namdama for the meantime. The time now is 2:27. Nagsubli kami for the final set of our program. Awanti Alice. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor. Okay, accessibility po, dagiti pagayam yo, katropang June and JM para iti maudi po ka 30 minutos iti programa nga Adda kami manan. Dito yung 104.9 XFM Santiago City, ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! kunana po, dito yung nag-chat kanya ni text. Good PM po mga idol, pabati naman po kami dito sa Balintokatok, dito po sa Pasukin Village sa mga Domingo family kay Tatang Florentine Domingo, ti asawa na nga ni Lida Domingo kan agiti ipag ko nga nakaida ni Bayaw Melvin nga agtartariman ti tricycle ken ni Bayaw Maynard nga agpalitada ken toy nanomo kenasing pet nga asawa awan sa Bali no saan nga ni Maribeth Romero parekas nga najay manataman mga idol. Salamat po. Benji Romero. Baka meron ng kuan ang tamaan lending ina tatan. Tamaan Multipurpose cooperative o manatamaan ko na yan. Pa-shout out. Just kidding, pero manatampan tayo iti ko na. Shout out mga idol, lahat ng taga San Jose, San Mariano, Isabela, watching from Kingdom of Saudi Arabia, kanani Edis and Rolin Marquez na bagamalon mga idol, paki-shout out man kin ni Angeline Magas Guerrero, ken amin nga family Marquez ken Guerrero Ditoy, Marasat Grande, San Mateo, Isabela, mga idol ko na. Okay, ngarod, ato iso maroon na po nga papug kami, may salaeng nga po nga sa Rita deto, iso nga dapat maalayo okay, blanco pa lang, pero no baliktadag at DJ answer nan. So, ano? Kape. Okay. For 200 peso GCash or load, anya iti Ilocano translation na, iti title na, dahito yung sonata. So, you have to work on the title and then translate it into Ilocano. Yan, what is the title? In Ilocano. Was to say without thought, without pride, leave the things that seem to weaken us. Without fear, live your lives. Let the magic turn your life around. If I would choose to touch you there, will you touch me there too? And if you choose to stay with me, I'll spend my life with you. Without thought, without pride, live the things that seem to weaken us. Without fear, live your lives. Let the magic turn your life around. Oh, love. Oh, love. Oh, yeah. Oh, love. Oh, love. Oh, yeah. Oh,
Adda nakaala? Adda ngam sinukatan na mga amin. Siyempre, iti maudi ko mga kuana, adi ko nasaya atla ko mano adi kamalita pa na sinukatan. Medyo gusto ti sinukatan nati. I mean, adi kamali sinukatan nati pudpud no. Kaya kaso usto din said nang muno nan sinukatan na ulit. So nagkamali. Yan lang. Like this one, okay, kita mo. Diba? Okay. So iti honor ta dayjay naudi na nga insend. Wala. Okay. Ay, kaslama din sa nga di title na at itisend ko nga. One. Hindi niya alam na yun pala yung totoo. Mas makatotohanan. Yan. Natin nag-comment siya may libed. Nungay. Kung ano eh. Api, awan na kaala. Actually, agpapada dati song bate. Gadi? No, kung nadamin. No. Which is also correct. Hanggang mo ibagang mali. Di kadi? Pero ang susundin, itisurutin tayo na niya dyan surat ko. Ditoy. No sino tinakaala, dajay amok nga exact translation na dajay Ilocano word nga if. So if iti title na di song, so iti English Ilocano translation na nga inusar me, which is correct and also correct mo dagita to mga answer yo is this one. Kuma. Yan. As you can see on the screen, kuma. Sayang Yan. kung ano di nag-senti. Kasi mas kompleto dahil ito kaysa Gino eh. Gino nga sa no. Di ba? You have to put it in an emotion. Shock. No. Actually, mabaling dagdugtong eh. No kuma. Yan. No kuma. No kuma. Pero mas kompleto dahil thought na dahil kuma. If. Yan. So, awan man na nakaalan. So, yan lang. Agbasa ka, tagaramit ak may isa. Yan, para kes po, In My Life by Beatles. Nagansarnak ko, kana na ating ko na eh, kay sesit mo lang. Mangloko. Mangloko. Kita man nag-send ba? Mali, number nga nang isend daw. Mali aji ko na 4 digits na. Nga last. Sino? Ni ading ko. Palpak ka, palpak. Wow, mali number 1 talaga. 0905-808-1259 hanggang 9227. Hindi na pa mo number ko. Dito na disqualified. Dito. So, pa 0905-808-1259. O sige, ulit-ulit ang tanong may ikwamon. Okay. 0905-808-1259. Data ti number. Ayan. Jerry request na tayo. In My Life by the Beatles ka, no? There are places I remember. Yan. Pwede para guys isang Michael Learns to Rock famous song We're Lucky to See Them. At nakamayan ko pa silang tatlo. Yan. New York City Concert 2025. Okay. Later on after this, name this tune. Paint My Love. Kung ano sa tayo, di ba? Paint My Love. Okay. I-search mo di okay, here's another piece apo nga pugtuan nyo. So, amin nyo nga muna na, iti title na dati nga sonata in English and then translated in Ilocano. So, dati game tayo. So, another one word, masapol nga exactly ninyo jay napanunot mi apong Ilocano translation na isumot iti mapanunot yo. Yan. Yan. Title of the song, your name, your age and address dito ay 0905-808-1259. Malinaw pa sa malinaw. Wow. Ilocano title. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I
can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, Okay, baby, you please surround me. observe the Touch proper every tense. place in my heart. Oh, it feels like the first time. Every time I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, oh, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Okay, alright. Apo, wala kaala. Dajay proper tense na dajay sonata. Apo. Adi title. Ayan, so okay, nalpasan na. Awan din na nakaala. Awan din nakaala talaga. Ayan. I-shout out ko man kano ni Arsenio Pera Esteban. Ayan, ayan mo tata boy. Nagpa-share kan sa Jay ko boy. Bye bye boy. Dati may dim boy. Yan, happy listening kanya yun no. Arsenio Esteban Jr. and family. Basahin mami nga nagpimog to. Yan, nakaskas daaw, nasdaaw, nakaskas daaw. Po, unay mo tayo nagadaon. Nagsid daaw, nasdaaw, nagsid daaw, nakasid daaw. Daydayawon. May dito so in love kung ano mo. Mali. Nakaskas daaw. Nasdaaw. Nakakaskas daaw. Ayan, okay. The title of the song is Amazed. Past tense, Yan. Amazed. And a little bit poetic is una. Poetic in a sense that ginawa niyang past tense yung amazed di ba? Amazed. So, it's a kind of a poetic line. Amazed with D. Yes. So, iti Ilocano na, as far as we know, is this one. Look, kita nyo to screen. Nasdaawan. Amazed. Nasdaawan. Hanga nakaskas daaw or whatever. So, awan din nakaala apo ko. Diyos ko, ingato tangata. Okay, last.
Total, dapat iti oras tayo. Let's make it 400 pesos. Wow! Siena all. Aha. Kaya Yeah. agbasa ka pa eh. Aja nga rin ko ni boss nga Rainier nga. Kaya, Michael Restaurant. Ano dyan kanta na? Any song daw na ano, yung sikat na kanta ng Michael Learns to Rock. Michael Learns. Isang famous song ng Michael Learns to Rock. Anong roti amom? Ano ba? Yun. Paint my love? Sige, pero From the skies above. okay, damdama tayo ituloy. DJ, name this piece. Dapat iti ko eh. Basit nga panawan. Pipi. Paint my love. You should paint my love. Ay, datalat ako matin pa Ilocano tan. Ayan o, paint siguro. Yan. Paint love. Ano? Okay, aha. Sige man, no isa. Madin sa magsusurot instrument na. Ay, nag-start na ata kanina. Okay na. Kuha mo na. Eko. From my youngest years till this moment here, I've never seen such a lovely queen. Di mo matay? From the skies above to the deepest love, I've never felt crazy like this before. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 doves. Baby, you should paint my love. Been around the world, then I met you, girl. It's like coming home to a place I've known. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 doves. Baby, you should paint my love. Since you came into my life, the days before will fade to black and white. Since you came into my life, everything has changed. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 doves. Baby, you should paint my love. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000
damagan answeran. Kami nga pinapugtuan apo dati paint my love in request dalaan. And request na po ni Rainiers. Pintaan ti ayat kong kunana dito Okay, pero actually, awampay ti... Pinturam ti ayat ko. awampay ti... Apo. Mapanunot ko nga papugtuan. Rang ay. Hagdagpugpug to. Gambar ti ayat ko. Patyenak ko nga dito eh. Maris. Pintaam to ayat ko. Marisam. Na pinturan. Yan. Da? Ano ba? Yan. Thank you so much apo kadagiti dimngeg nagbuya. Iti programa may nga adda kami manan dito ila 104.9 XFM Santiago City ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Okay, so ato apo ti sumarunong nga papugtuan me for 300 latan. 300 pesos ang 400, ha? Ayan, kat apaman apo nga mabasa me iti correct nga title na kat Ilocano translation ti title na ditoy ay ket tawag kami nga dagosen tani awan ti orasen. So what is the title of this piece and translate this one into Ilocano. Basta na talaga ti Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, sinirang ka ng ganyan. Duha. Ligtas ka sa kasalanan, hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, isa'y napuputan patungo sa hinangat na buhay na banal. Ibigin mo mang umawit, hindi mo makuhang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yong bumapansin. 10 daliri kaibigan, diyan kanila pakikinggan. Pipi ka man na isinilang, dakila ka sa sino man. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y nauutang patungo sa hinangat na buhay na banal. Ano sa'yo ang musika, sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid, awitan ay di madinig. Mapalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. Sa isang binging katulad mo, walang daing, walang gulo. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y nauutang patungo sa hinangat na buhay na banal. Di makita, di madinig, minsa'y nauutang patungo
sa hingalan na buhay na panay. Tawagan mo, sakbay nga po makadata. Yan, we have a winner. Ni John Mark nagpili. Di ka muna sino dito, pinilpili na. Okay. Sabi nga pinanawan na, tatay ta kumapay na tinawagan. Anyway, next week tumanin na po, the same time, 12 to 3 in the afternoon. Dito lang nga po numero 1 ng programa. Adda kayo manan, dito 104.9 XFM Santiago City. Tawagan mo, taano mamuntan, o sino tinangabagan. Apo, tiragsanan. Ato ta, exactly. Sino nakaala? Awan, iso. Congratulations, Joloraan, Pastor Goton. Bulsek Umel Ken Tuleng. Kuna na, Alfonso Lista. Ayan, tinagan circuit ni Jody Cano, Jody Goton. Ayan. Congratulations. Mano, 300? 300 pesos. Ayan, 300. Gcash latan ya, Gcash. Okay. Yes, sir. Thank you very Wan, much. bali 200 latan tada utang mo kanya nga sa gasot. Sige, sige. Congratulations. Bye-bye. Yan. So until next week, Apo, at the same time, bye-bye everyone.